Нюрболугугар нәһелектерге кыстык тургун төгөр гостол тула капсеттилер. Мана тахана моньякка калар сыллаагы субвенция браегын жүллеһи болла. Силия Валентина Кириллина капсир. Быйылгы кыстыкка кайыстыбалар ках барынан белемненен кирбиттер. Биллен турар от кырымчыга, әбиһылык дейитин вопростара сытытык тураллар. Селес баһна кайыстыба сөз түрдөн сөйүнү кыстыкка келер бит. Онтон бehen икките ыанарынах. Хүстен таққа хүйләқ крестьян кайыстыба табагаяк кемге итиннигел бак сөйләқ кайыстыба тақсыбы тақсаннах. Онан отто мен өс сулатар бар, инникиләк болар бар отто те эрел уган бир биттерин ары билибин. Улахан кайыстыбалары өйү битти, аңардасты өйү бит киндергел бак качыны берек биттилерден ки хүргөтө көтөгөллөр. Келер сылга государство көмө быһытынан берер субсидиятын тула кепсети улахан мөккөрү тахарда. Сылгы төбөтүгөр берилер субсидия кәмәй кыратын, онна өбүл береметигер оңголубатын туһунан Степан Васильев атынан сылгы соботун салаячта Егор Иванов этите оруннах курдук. Мен агысу сылгылар кырата икки жылга 3 базан тупуқуннады. Бу государствоталар поддержкам 1 жылга 6,9 кова. Ол түмөгөн мен государствотан барыгыга 2 миллион эркенин аламын. Ата горус котмон таттак фамилия. Багар келин истияпыт хүйт багылынын демеге жакыл гытын хайынлары бит тиди республика качбаны көрдөкөр булуга. Эстен бүтен хүйтен халкын келин. Онан хибилингиттен итимеге жакыл гытын хүйтө илигине үп качыгонун өйө токут нере дальше кайсты болун бу келин кеме ген келди кургурупа кемер каны хылгына дер булуга. Тек кайсыбатын министерствода үтүттөргө келер сыллагы субсидия кәмәйин проект быһытынан келлерде. Субсидия градацияты эме уларыр 5-9 кадылы, например, таңар хаковой болон курдук. Онтан төрдөн 9 кадылы хүббе хаковой болон курдук. Онна бехантан хүббе 5 хаковой. Это пока проект. Моньяк түмүгүнөн кыстыкка сөйө алыгын тейиге оперативный штаб терилине. Валентина Кириллина, Афанасий Васильев, Эдуард Васильев, Саха телевидениете, Нюрба.